أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمز آمان وعنوان الدار السلام، وهاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. خربين قيا الرنتنا خنا نوئجي نجيه نتهي فيان نتهي جالوان كي إسلام سفي درار راقودن وفرجيس يوخانو إبادة قدو تنخيستين هور ما جسيجو حالك البين تينيا نجيه تاتين حالك عامني خينيا فيا قبون حال بيتي تينيا نجيه تاتين تونس نئما رقدو تجالوان كي إسلام يو إرشك كري الحمد لله جن نوف دبلا يوخان أمو سر فرجون ساها في سنكب مالف جنان ربي سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. يوني في قدينا نسني قد الرتي نشكرتن يوخانو قلتنا قلتن إسني فين دبلاجي يوني في مو قديتي يسن تكيستني تفتن أني إسني الراهن كفلاجي أكنا جتون إسني الراهن فرداواني إسني تيسن ربي كان نسان الراهن فردتين فيات الناس ربي نفاديسو نجياس ربي نفاديسو جالوان كي إسلاما نما ميقاتو أكا خيسن كانت أصرفو دردبيبر منتا أجرا خفياك أب نبر نما ميقات جرا خوسبيتال جرو نما ميقات جراني سننجا خسمو نسا فيا هنكمني خقامني نسا فيا هنكمني خخيري تكدلغتو دردبي نما ميقات جرا سنيف فيا تنرتي الحمد لله جتون تقو تقو خنيرتي دركما بيكر سنيف جت جالوان كي إسلاما وني ودين دامن والرب سبحانه وتعالى أمة أسيدراتي في خناني سلام سني مالي صدا ربيتي أمة يسندراتي في إسني في سنين دامي جا رب سبحانه وتعالى مال أن اتقوا الله أكن صدا التنين سنيف دامي مال في جنان صدا ربيتنا أبان كده خير رادرو منجر ديرو مالي في ربي صدا دون جاني يو خانو غرسي واي خنا ما بقول ما يوجد دوغ غرتي جت مال في جنان akka kanuma ati nagee qabdu kanuma ati kharaa sirriirra jirtu rabbiin kana siidhaa maabar sodaa rabbii tanaatu furtuu waa hundaati in tattaqullaha jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo anuma kana sodaattan waa hundi isin bira je takka dhabdanii hin barbaaddanii isin hin jaabar nagaya feeta rahmata feeta fayyaa feeta qarshii feeta وان سلا نمني اتحاج مهنده اسن وبلا جرتين انجا غرو مالي جچو ركون تينيا مالي صدا ربي خنا دمني مالي صدا ربي جچون جالوان كي اسلاما بك ربي نتيسي اججسني اتي دبم ربو بك إر ربي سدور كسن اتي بكسن اتي ارغم ربو تنما صدا ربي توان براتكتين فسرتين ايه اكاتي بيتك بك ربين دوركا بكسن دقيني سينجي اي دوركا جتي الرايف قبودن دوسن بك ربين فايده ديني دنياتي في تا الدنيا اخره كيس سيجرا ادسني هنا في سينجي بكسني فولدرت قلبي جالالات غمچودان فديته غوتودا يلبوتنتي ادسني دبمو ربو همن ما بر خولتيم ربي صدا غزي ولتيم نبر هم ما خنا يو قبات بكسني ارغمو يو بات بكسن الرهفو يو باتي لما نما خنابر رب سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اكنا سنجي نما انا خنا صداتي رب چنكي إسا قبدي يادا إسا قبي ملا ديبدي يادا إسا رغدتي خنا هند خيسا هلا فرماتاتي نسني غودتي اي مسكين ما سدرري اي إسا صدادو يلما سباس cinqii sibbaayyettee dhukkubaa si dararee isa sodaadhu jalaa baata namticha gaarii takka gaafa takka bar haatimul asammi jaaniin haatim duudaa jaaniin namtichi suni yoo laalte gurrani qaba aalima ziida nama ajaa'ibaati nama akkaan rabbi sodaatu ka akkaan rabbi isaa kana tikfatu ture nama akkaan ibaadaa keessa beekamu ture maqaa kuniyaa yookaan qoosaa itti baasaniiti hojii isaarra dhaabbatanii haatim duudaa jaaniin maaliif akkas ta'e ni beeytanii gaafa takka
nama takkaatu fatwaa isa gaafachuuf beekumsarraa waa isa barbaaduuf bira dhufanii bar yeroo isa bira dhufe namni sun isa fuuldura taa'ee waa gaafate osoo isa gaafachu jiruuti buruja isaa kana dadhabee bar ni rifate dhuufuutu irraa bee nama san ni dhuufe isa dura taa'eeti dhuufuun irraa baate yeroo sani silaa namni biroo bar naafisi taane na bira teessee dhuuftaa jeetti haamo kam akka nama hin dhagahinitti cal je'eetuma maal taate siif hin galle jee akka nama hin dhagahinitti nama ollaa saahiban yookaan darasoota isaatu itti qofle nama sanitti inni akkas taanaan itti qofle rasuulilleen sallallahu alaihi wa sallam waa'ee kanarraa dubbatee bar tokkoon keessan san waan fi dalagurraa maaliif qofaltan jee namni hundi tana ni qaba garuu yoo namni sibiratti akkas ta'e numa qofala namni hundinuu oduu keessatti akka dhufte yeroo san namni isa bira taa'u bar itti qoflan inni akka nama hin faaminitti deebisaa godhee fi deebiseef yeroo san irraa maqaan isaa haatimul asammi jedhee beef jaalowwan kee islaamaa nama addaati bar gaafa takka inni rakkoon ni qabde isa kana mana keessaa qarshiin duraa qaqallatti ni beeytan gaa qaaxii tana akka amma isin jabduu taate ni qabde akkasii wajjiinuu gancasaa kana nagaya isaanii waa takka hin qabne dhiiseetumaa fi hajjiin godha jee deeme maaliif hajjiin gaafa sanii gaa qarshii ittiin haajamtu mokkam bira jiran ifuma isaatiif qopheessinan numa deema yeroo san nin deemaa je'een yaani mana rabbiitiin ziyaaruu deema je'een mana isaatiin maatii isaa warra isaatiin mari'atee bar yeroo kana maal jetteen haati mana isaa mee eenyu nu dhiiftee deemta yookaan waa takka nu mana keessan jiranii eenyu nu dhiifteeti ati achi deemtaa jettee gaafatte yeroo san inninis bar maal je'een ani rabbittiin isin dhaamaa deema je'een akkana jechuun isa naas isinis sooru san ka makhluuqa hunda sooru isa sanitti isin dhaameetiin deemaa je'een yeroo san isinis intaloo gaarii turte sila akka ammaa kana faatti taatee bar si hulakkistu si jalaa deemte osoo ati mara san hin deemne si biraa kutte maaliif qarshiin sikka qallatte ka waa qabu barbaaddatti mokkam jaallawwan kiyya maal jetteen abshir yaa abbaa mana kiyyaa jetteen rabbiin ati isan nu dhaamte san nun hadiyyoomsu yookaan waan nyaannu nun dhorku abshirjii waa takka hin sodaatin hin deebi'ini imala kee itti fufu jetteen jaallawwan kee islaamaa maatii teenyaas rabbi takkasii nuuf haa godhu amiin jaanaa isinin jee takkasii rabbi hunda keenyaaf haa godhu yeroo san jaallawwan kee islaamaa tan beekamtu bar dubartiinis bakkuma rakkoo saniif beekamti yeroo san abbaa mana kiyyaa abshirjii arran qabni malee boruni arkanna jettee si jabeessinan isiin sibiratti wallaahi alarraasi walayn sibiratti nama jabaa takka taatee mul'atti garuu gaafa ati akkana jejjette dagaala si kaastee bar xiqqishoo ijarraan silaallaan atuu hulii ni beeyta gaasan siinimu yeroo san jaallawwan kee islaamaa rabbiin ati itti nu dhiiste kan hunda namaatu razaqu san abadan nuus lafa hin kaawu waa takka maatiin kiyya humaan qaban jettee hin yaaddayinii deem jetteen yeroo san inni nu kutee jaallawwan kee islaamaa waan nyaatan ni dhaban ni rakkatan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fedheenii maal fideef jara saniif kantiibaa magaalaa jennaan bulchaa biyya takkaati ulaa isaanii dura baasee jira rabbiin ni danda'a maaliif inninis achi yaa rabbi jechuu jira mokkam isiinis asii rabbiin san nu hadiyyeessi jettee bar irra guuttatte dubbiin abbaa kiyya yaqiina saniin ولو سلا إسنين كن جبر رب الرت إركتني حق توكله أجا إركناسا لرزقكم جي ربي سبحانه وتعالى إسر رزقه أكشم برو رزقت ميلا لا جبر شم برون تون واتك خن راشنا منا خيساهين كم خن أكهم كباتة كرشين أشرة هنجران نبر أكرمك جراب الله خن بيلان بايجتة براتة ديمتي deemte guyyaa kana lafa tanarra deemti muka kanarra dhaqxi ni dhabdi kana dhaqxi ni dhabdi inuma tasfaa murtee manatti hin deebitu osuma akkasii quuftee deebiti je mee ishin birroo tana laalaa je ganama bargaraa qullaa beelaan bobbaateeti galgala wataruufu bixaanan galgala gizee deebitu garaa isii guuttattee abbaa kiyya isiin akkaawuntii irra yookaan manatti boolla kaachuu hin haajamti ni beeytaami dhuftee waan qabdu san nyaatti harkatti galte ganama bobbaasuu qofa malee silaa dhugaan akka isii sanitti jeebar rabbi irratti hidhannaa gaarii san abbii guutuu san qabattani isin razaqaa je akka rasin birroo san razaqatu rabbiin haa razaqu amiin hunda keenya rabbiin haa razaqu rizqii halaal bal'oo san rabbi isin yaafan ta isin dararre san tagartee boru ittiin gartee jannata argattan san rabbi isin haa razaqu akkasi jaallawwan kiyya islaamaa kantiibaa magaalaa baasee hulaa isaanii dura yeroo hulaa san dura ga'u dheebuun ni qabde gaa rabbii waan dalaguu deemu qaba mokkam dheebuun qabdeen amman tana waraana qaba bar nama meeqaa isa duuba deema farda isaa dhaabee bu'ee mee bishaanii barbaaddadha jedhee bar hulaa san namatti ergate ol seenan gizee jaan mee ganda keenya bishaan nu obaasaa jeen rabbi fedhee beekadhu gaa kantiibaatu bishaan miskiinarra barbaadaa hin jeen rabbumaa fedheen akka fedhee godha rabbiin yeroo gabbu'eeti gaafatan
fuudhaniiti bishaan ligidaa inumaahu bishaanii miti aannan qaban gandi ligidaa san achii fuudhaniiti bar itti kannan ni dhugan dhugee gizee quuf ni gaafate namni akka warri akka gaggaarii kun bishaan ligidaa kanan obaase eenyu isi warra eenyu teennaan bar warra imaama saniiti imaama guddaa haatimul asammi ja'amu san ja'anii ni beeka gaabee kadhu imaama biyyaa yeroo san aboo galanni keessan kanaa asii asin ta'u jeetuma baasee lal riiraa saafa qarshii qabaa bar namuu keessaa fuudhee lafa kaaye waraanni isa yala deemu waan bulchaan keenya godhu kamitti dhiisana boo ni beeytan gaa fuudhee isaanis latte kunis hayya qarshiin darbame abbaa keenya isaanii beelaa bar cinqatee akka taa'u bishaan obaasan rabbiin isaan dammeesseef galanni keessan boo kana jedhee lafa darbe kunis dhufe lafa darba kunis lafa darba kunis hiriirri warri isa leeyaa waa lafa darbe abbaa keenya maal diinaara meeqa gaa qarshii qaalii san itulleessan gammadaniituma fudhatanii mana galan tana eenyuun naa godhe rabbiin naa godhe abbaan mana kiyyaa bargizee deemu eenyuttiin isin dhiise je jaartii gaarii bar ni beekamte abbaa keenya eenyuttiin isin dhiise rabbiin ani isin dhiise san isin na diyyeessu dhuga baantana nu diyyeessuun je'eeni kunoo nu dhuftee jirti alhamdulillah ja'anii hammaarratanii galan allahu akbar aboo rabbiin na diyyeesse maal jettan beela sanitti deebi'ee gaafa deebi'u bar ganda hashaaduu kana dhufe gandi kunoo qarshiin isaanii guutu waan silaa barbaadan raashinni mana kunoo uffanni isaanii hundi maal taatan oo akkatti rabbiin nu razaqeeti ati duraanuu bakka san nu dhibde jaallawwan kiyya islaamaa hunda keenyaa wanni nu qaqqabu jiru bar sodaa isaa dhabneen isiniin jaa dhugaa gizee nama keessa deemnu waan biroo taaneeti bakka sanitti hammaanneen isiniin jaa bar yookaanuu bar rabbi sodaa jechuun waan silaa dhoysa dalaguu feetu san isaan na arka waa namaa hatuu feetaa'ee silaa hatuun hin danda'a rabbiin na arka nama miidhuu feetaa zulmii dalaguu feetaa'ee kunoo niin miidha silaa kunoo rabbiin na arka sanii dhiisu tanuma sodaarra maa jechuun sodaa rabbii jechuun tanuma sii waan dhabee bartaa'u jiru haraam nama agarte numa dhiista sii nama miidhuu danda'u bar niin miidhaa jetta rabbii san sodaattanii dhiista sodaa rabbii jechuun tana jaallawwan kee salaamaa rabbi sodaa saasan rabbi nu haa kan sodaa saasan rabbi nu haa kan nama meeqaatu milkaa'e sababa sodaa rabbii qabaachuutiin nama meeqaa akka saare sababa naamusa dhabdummaa rabbii kana sodaa ofirra tiksuu dhabuutiin inuma namni bar rabbi sodaa kana dhiisee waa dalagu badii dalagu yookaanuu hannaas haa ta'u waanuma hin taane dalagu inni kun badii guddoo jiraaje maaliif jennaan yoo rabbi sodaatte waan kana dhiisi hin dhiistu waan takka yaadu jira jeenni rabbiin nan arkuu yaadu jira si galtee ma dubbiin eegaa waan takka dalaguu feetaa mee eenyurraa dhokattee dalayta dachii tamirra dhaabbattee dalayta maal eenyu isaa maal nyaachaa dalagu jira akkatti ilaaluuf barbaachisaa gaafa tokko namtichi takka dhufeeti bara mee dilumaan dhiisuu dadhabee mala naa himi jennaaniin itti dhufe aylii qaba dilii dalaguu feetaa'ee dalagi sin dhoorku jeen garuu waan takka qofa waa sadi yookaan afur takka qofa godhi jeen tokkoffaa irratti lafa rabbii tan asirratti dilii hin godhini lafa isaarra deemi dilii godhi jeen bakka biroo dhaqu talamada samii isaa jalatti hin dalagini samii isaa jalaa bayyiitii dalagi jeen tasadaffaadha bakka rabbiin sin arkine dhaqiitii dilii dalagi jeen ta'afraffaa nyaataa fi ni'imaa isaa bishaan isaa ta'u dhugaatis nyaataas ta'e isaa hin fayyadamini tantee baafadhu dalagii jeen ni dandeenya maal jettan lafa tanarraa deemnee bakka biroo dhaqii dalagii yoo sin janni taati amma gurbaan aqlii qaba itti yaade lafa tanarraa deemee ta'e eenyutiin dhaqee dilii dalagaa hin jirtu haa qalbii keessanii fidate dhuga baana hikmaadha bar dubbiin lafa tanarraa deemee bakkaan itti dilii dalagu inuman jirtu jeen ammallee samii isaa jalaa ba'ee bakkaan itti dalagu inuman jirtu ifiin jaabar ammallee bakka rabbiin nan arkine taniin dhaqee dilii dalagu inuman jirtu jaallawwan kee islaama akkasitti yaade ammas ni'imaa isaa nyaataa sin nyaadhu bishaan isaatii sin dhugu nyaata isaatii sin nyaadhu waa takkatti naajamu niin dalagaa yoo jee ni dandeessa ni dandeenya akkasitti hikmaa kana yoo gallaalle jaallawwan kiyya badiitti waa hin deebinuun isin hin jaadhu lafa isaa tana tarabbiin jechii tana guyyaa qiyaamaadhaa gaafa jechiin badii tana waan ati dalayte waan ati hojjette ragaa sirra baatii jeebar mee gaaya akkam gootame ilma namaa barraa cufattee hulaa cufattee dalayda isii tana maal irra keessa kaameraa kan intirraa dhoysite yookaanuu eessatti mee dhokachuu dandeessa haya samii isaa tana jalaa hoo
bakka rabbiin nun argine yoo ni jira jaalawwan kee waa sadeen tana yoo qabanne baditti waa hin deebinu isin jaa warra sadeen kana qabatu rabbi nu haa godhu maaliif jennaan furmaata taate kaa nama diliirraa dhaabbachuu dadhabeef tanumaaf furmaata ta'a jechi isaarraa deemii dalagi hin danda'u samii isaa jalaa bahi hin danda'u nyaataa dhugaatii isaa dhiisii hin danda'u garuu akkanaa wajjin sin beeku jee qoma gizee dho'atu oome sin ajaa'ibu jaalawwan kee bar isaa humna takka hin qabne isaa kanat jiru yoo harka qabe bar namni isa fayyisu hin jiru mataa si qabu namni si fayyisu hin jiru bar ija tana yoo si qabe namni si fayyisu ni jira waalaikum salaam kanaaf jaalawwan kiyya islaamaa sodaa rabbii tana fudhachuun yookaan sodaa rabbii tana qabachuun dirqama hunda keenyaati akka boruus itti milkoon arrallee itti faarfamaa taanuu jechuudha kanaaf sodaa isaa rabbi nuuf haa kan warra gartee qalbiin gabbu'ee fudhatu rabbi nu haa godhu gartee diinii dunyaa mataa biyyaa rabbi sin haa godhu diin kanaas rabbi sin haa barsiisu ibaadaa isaa tanaas rabbi sinitti haa mi'eessu warra fuuldura deemu rabbi nu haa godhu jaalawwan kiyya islaamaa wal to'achuun dirqama miskiina meeqa bar ka dhukkubsatee jiru meeqaa lafa jira ka fayyaa dhabe meeqaa jira ka waa dhabe meeqaa jira wal to'achuun sodaa rabbii irraahi waliif qooduunis akkasuma oollaa keessan ka waa takka hin qabne saniif laachuun ka waan banatee dhugu hin qabne ka waan nyaatu hin qabne isa san tottoohachuun sodaa rabbiiti yookaan taqwaa waan ittiin milkaawaniiti inuma bar milkaa'uu feenaan qarshuma kurna takka achi kannitee miskiinaa gootee yaa rabbi jettee harka ol qabda jedhe inuma wanni dalagaan gaariin boodaan du'aayin ati godhattu akkaan qeebalamtu rabbi rahmata kanaas rabbi nu haa kennu rahmata kanaas rabbi nu haa kennu badii biyya keessa jirtus rabbi nurra haa dhaabu tola gartee biyya keessa jiru hunda rabbi nuuf haaskaa haa qabu akkasi jaalawwan kee islaamaa rahmata biitii namaa argachaa jirti nutis rabbi rahmata nuuf haa godhu rabbi ija rahmataati rabbi nu haa laalu yoo isin warra lafaa kun rahmata walii gootan anis rahmata kiyya isiniif hin gadhiisa ja'a nutis warra rahmata walii godhu rabbi nu haa godhu warra ilmaan fiitiif rahmata godhu rabbi nuuf haa godhu warra fiitiifis rahmata godhu rabbi nu haa godhu warra haadha abbaa ofiillee kabaju rabbi nuuf haa godhu haadha abbaa keenyaas ija sirrii saniin haa laallu haadha abbaa keenyaas akka sirrii sanitti isaan tajaajiluu qabna jaalawwan kiyya maaliif jennaan milkiin achi keessa nu jirtu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa sallam man araada jee bar namtichaan fedhe isinirraa qarshii rabbiin itti bal'isuun qarshii barti xiqqaa waa kadhattan kana osoo hin ta'in qarshii guddoo akkana gootan kan ifi ittiin jiraattan kan muslima kana ittiin gargaartan san namni argachuu fedhu falyasil rahimahu je haadha abbaa isaatti akkaan tola haa oolu yaa eegaa qarshii guddoo feeta deemuu miti bar biyya sana asitti haadha abbaa kee fuulaa fi harka itti tolii je abbaa kee qarshiin sumatti deebiti je ammallee namni fedhe urmii rabbiin isa dheeressu barakaa urmii isaa keessa kaahuu isa kana achi hiisuu namni fedhe rahimuma isaa kana haa maxxanfatu je eenyurraa eegala rahimni haadha abbaarraa eegala jaalawwan kee islaamaa osoo haadha abbaan keetii dhabbanii rakkatanii cinqatanii waan nyaatan dhabanii mana biroo keessa galan ati bakka birootti qarshii meeqa jettee yoo baastes bakka feete yoo kannatti abbaa kiyya dubbiin tee sirrii miti beekatu eessarraa eegal haadha abbaa kee kana gammachiisurraa eegal haadha abbaa kee kana tajaajilurraa eegal eega isa kana tajaajilte taan hundi si ballatti amma hunda keenya yoo gaafanne bar maal feenaa yoo jennu riskii bareedduu feenuma jedha achii booda maal feeta rabbi urmii si dheeresee riskii kan keessa si tursiisuu fedha wallaa akkasimo akkasimo riskii bareedduu feetanii bakka takkaa jaa gaaba urmii dheertuu rabbi isin afaa kan rabbi isin afaa kan isinis takkittiin godhuu qabdan maali haadha abbaa keessan alarraasi walee haadha abbaa keessan qaceellotti khaddamadha isaan bira dhaambadha rabbiinis kana isiniif kanna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين والسلام